Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Agency for Sustainable Development Initiative jong ka KJP Sinot Sabni kan pendong yoga Shillong Run 10K arhajar arpuhenriu haka shitarik unailar arhajar arpuhenriu haka puar sunsteng minstep haka ba kan sedang na SRGT parking lot pulu ka phangpding jong ka ni kaching kop kalong run with different abilities ka balong ka jing penchai pat ba halor ka jing long yering kat dor bat ki brio ki baduna haki dukhatmen Kajing temu jong kani kalong ru ban penmi pisa na kabenta ki ling khatre jong ka KJP Sinot Sabni ki ba kala seng na kabenta ki khna ki badan ki jingduna ki dukhatmet kata Mairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School kabadan Hamairang ka Community Based Rehabilitation Center kabadan Hamairang bat ka Reverend Amir Kha School for Disabled kabadan Hamaulai Mauro ya kani kaching kop kabala sedang na du usnam haja khatway lapia halagi jongki kerdan kata ke kerdan junior hapo khatsan snam senior khatsan snam sheneng bat ki brio ki badan jingtuna ki dukhatmen tekumta la wer pat ba ya baro banwane shimbenta shikani ki chinyakop mare bat katarik ke bakhadu ban pendrung kerteng lingba ka online kandong haka arpu neutrik unaitung arajar arpu hendriu Sejisian ka penongbian ya ka slogan arajar arpu hendriu haka sitrik jomrai adas haka por sunsteng minstep hangtai ha SRGT parking lot polo yang dikaron ngilaj long nagro kesnem ana sakawai but kani ka sien ka bakhatlai ka bangyo kan long ya kani ka slogan ka jitmu jon ka sinat wa long ngi karon kalong atli kijitmu kamanikong pan persno tu sakit imlang salang ya kecingnya bat kecing long ringkat dor di beri ke dan jingduna haki khamat bat baat pat kalong bat penifan nak kementa project kita kesinat kelasan kena pangai ni sakit ko kerpang nak kementa kena ke dan jingduna haki khamat pakai kalong kamairang be jadi Inclusive Secondary School anti amairang Antara Community Based Rehabilitation Center Mairang dan idon di Reverend Amir Kha Center for Integrated Education and Rehabilitation Hangtai Maulai Mauro. Nadu pesan ki ngi simenta ha kesnogon ki kentup nadu ki kelas school ki samla kirangba parwat ki bala kamtemenro. Bakoro sya ka jigku ka MNC na kementa ki Turki para Muslim jungi ki badan yang jiduna Muhammad joki but kaba layak Islam nak lian joka agency ro yang penha harapnya di ron katkum kompanya jong kemaratan tahakin Islam ni dekrelang ro but ka ron India nak kamta ban kham penha pendit pendian ya kini karon kami leader katkum kin kapor kejongi kementan kumta na kilian jongi ke Agency for Sustainable Development Initiative KJP Sinasani ikhat pangiwe ikidong mare bade baro kibran ke disno mensium bagi na kementa ki parbriu don jiduna haki khatmen kesalem na kementa jongi lingba jong kini ke program kaba ingin penlom papinya slok tilan bangi takwa pila ban register kum kinongi simenta takwa pai sa website kejungi kawa website kinong kani www.afsdi.org but pila ru kan naka website naka Run India www.runindia.in dia nak taki jepnya bet yang ka run ki kerdan dan kategori but ka road ka bangi dayban punya kesni kumanglo mengidon ka bangi Reverend BCM ubadego convener joka Operation and Facilities Committee dengan tepat in batai kamiya akmide jadi dia beteng di negeri sedama atau kapai pada dunia dari sisi kebakai kebagi orang berlong dari Shillong jadi but tangki dia dan juga tanya ke WD bagi Shillong berlingkong kumulong register yang di nak bertambah Malaysia mentah dari Shillong
Hanya ni kesedang ni dia tanya online registration, but yang kalau pila online jadi di website, nak bertahan yo yang register, kemudian kau melalui pastor dan pila online juga website jom ke Run India www.runindia.in, dan pila online juga ke website jom ke agensi www.afsdi.org. Di hagan ke website ni labu ing details baru nado ke ba kuno register ini di rules and regulations di ba pila baik kenapa kita akan suatu kuno menisyu dah hagan bidai ba kini keran naman kini kabel isu kesian ke balikong di kumtang ni la syubu baik hantu di rules and regulations ke ba ni ngai bagi nang isu mentah haswa bakin register ini ke baik hal yang di rules and regulations badan hantu hapo jom jadi ke website. Dia nak bentar ki kerdan dan ki kategori bagi penong nak bentar dari kerdan kita nyok tadi ki kategori but kumjuru harga bidai but ke registration fee meskuat matai kerana jeng pair jadi brief pada kejelang kejomi but lewat ke masyarakat jom kejelang kerana jeng pair harga bidai but agency untuk registration but meskuat matai ki kategori ini bila nyok tadi ki kategori kemudian kau kalau kena bahawa kat sansnem, pada by registration dan bentar jongki bahawa kejelas jadi lain spartika, pada Indonesia bah belum saus spartika. Ke kategori bahan jadi brand kat san, kat sansnem. Jadi kalau nak bentar kita serang kita, pada muncul ketika under 15 kalau kita bentar kita serang. Pada by registration kalau saus spartika nak bentar kita local, pada bentar kita pada Indonesia bah kejelas kalau san spartika. Ke kategori kebalai kalau kat pra dan pesan step yang ini rumi bu ekaku open kategori tu kita tidak Malaysia minta akan ini boleh dipakai oleh pesan step tidak Malaysia minta akan ini open kategori. But kebai registration dan minta akan ini kalau transfer dan minta dipakai kejelang, but siaga dan minta dipakai kejelang. Ke kategori besar dari lain pesan dulu sama pesan step ini kalau blue spot bentar kita jelang kepada registration pada yang dapat yang spa kewei pada kategori dari sambusan dan sambusan snap jadi kalau drill spa dan di local pada yang spa atau kita yang spa kategori drill dari sambusan dan drill snap jadi kalau drill spa atau kita di local pada yang spa atau kita kewei pada di dalam ki awal tadi kategori yang bentar di parlimen sini di badan kejunjuna di parlimen joki di badan tip person with disabilities di dalam arti kategori yang kebentar joki kita kiba hapok katsan stem di ongi junior but kiba katsan stem sheneng di senior but nak kebentar joki kemudian kena ke bayro dan kemudian kena ke registration fee bagi isim but kena free nak kebentar joki di rate nak kebentar jok baru kita isim minta ni bu ingin timing chip di just nama akan bagi nama tip di timing di joki na do ki person with disabilities su kita tip di timing di joki bagi kemarin but ketarik kebakat dulu ke bagi ibu ikut dengan registration kerana nak nyong tarik ke jom mulai Julai jom kesenam ahal Rio orang beli dengan registration tentang masih dia tam dan syukur kita register but bring cuma yo one di bagi press conference dilimpah ini ke lat kubori tertib separuh kita dan cuma punishment dah akan keran berpilaman register mentah di bagi di website kita dalam IGP akan beri part root nak bentar kini ke Shillong Run 10K Al-Azhar Rio kalau kunjung ini kumpulan sistem berdep nak bentar ki senior nak bentar bagi kategori Garut kan instan mentai na SRGT parking lot polo na tanya yang kalau mali inwan syurga community hall jauh lumpelan na tanya kio sejauh St. Joseph jauh Charter Road jauh Glen Imik Syarat Samtia Waindo Umsok Sun GS Road Thailand na tanya DC office Raj Mahon Baring Point Multi Point Dhankiti Point Dambusku Square Shillong College Shillong Commerce PGT College BK Bajulia School ke South Furlong, ke Pulau Besar, pada Wan Biang Hapo SRGT parking lot Pulau. Jika rupat nak bentar ki on the 15, pada kumjuru nak bentar ki person with disabilities, instan ni nantai na SRGT parking lot Pulau,
mi Shalom Valley Community Hall, Jiao Lumbalang, Jiao St. Joseph, Jiao Chapel Road, Jiao Penang, Resamtia, Wa Indo, Umso Sun, GS Road, Kendailan, pada Kendailan ingin dan ke split na kebentar ki senior pada ki junior, agak bagi junior kena partnership yang tu berhenti kalau ni Shell Pegasus Hotel, yang semua hotel Pulau Tower, Pulau Besar, pada seni yang buat SRGT parking lot. Di kadang ke cash price nak kebenaran biar genre nak kebenaran dari ke open category katsan dulu pusat sen ke bagi ship yang pun ke open category yang syurang nak kita ke cash price kan orang punya yang one first kan orang san jan one second kan orang lain pusan jan bagi third price kan orang pusan jan but nak kebenaran week part category one first kan orang drill jan second sawaja part kemalai one third kan orang lain jan kadang tu ke consolation prize nak kebenaran ke job nak dulu kekerjaan ke besar dulu kekerjaan ke nyok tapi yang ini kategori kita bawa katsan snem katsan dulu kat prasnem kat prang dulu lain pesan snem but yang ki person with disabilities jadi dia ingin yang ki consolation prize kita yo harga 4 position to 7 position dan nak kebenaran kita beri kategori kita rakam ya ingin dan buat first second third bahkan dulu ke jin yang medal nak kebenaran coba lo kita complete dia dari ke run video yang medal yang yang di t-shirt coba lo ki nong yang mare berkunta ke depan tolong bayar ki nong t-shirt benda kita ada register but itu kita nang register ke depan ke jogi ke lomba pila membership yang ki chest number berkunjung yang ki t-shirt bagi kiwi pat kita ingin nak benda jogi but lebu yang tarik yang kau pin membership begini harga lain pun harga lain pun dari jom Julai jom sedang ada Rio dan ke Porsche pun berjim harga berjim setiap hari puasan berjim jangan yang kau pihak membership ke office jom KGP sebab saat ini kepada mission kampung ajar jom school KGP Girls High Safety School 3 juta part jom ni root dengan dengan lan pasai kubur kalau man depan ini kita mission benda bila man mission benda yang mani dari Shillong Run ada Rio jadi mission benda ke jompi kalau pun mission benda man akan siam nak benda ini di parlok ke jomi di bedang di jinduna di department ke jompi bahkan long ke jika shandam nak benda project jom ke KGP silat set ni ke idrei lima ya nak benda jomi di parlok ke jomi di bedang di jinduna di department